welcome to Dora de Zamboanga channel. Yan na rin. And this time, siyempre, talaga ako ay CRISTOLYMPICS. Kaya kasi rin medo ko. Para kaya kumikita. Tatatakol ko. Ayoko na. Hindi na yun. Hindi, ayoko. Come on, Dora! 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 Dora de Zamboanga! Elegant, senadora! Negra, chingona, bonita, palolita! Elegant, Dora! 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 Elegant bonita! Elegant bonita! Karay baboy agad yun. Kanya tanda kumigo dahil. Yes, and welcome mga ka-rock and roll to the world. No? So mga bibiyentes sa Zamboanga, takita mo kita araw, yung Dora de Zamboanga. Ang purpose ko na studies sa Abel, nakikita taliba ko na studies na Pastor Body Seminary, kay Akilang Alta sa Sede, Este Bagachempo, kay ta-celebra kita el CRISTOLYMPICS. No? For the first time in the history at CRISTOLYMPICS aquí na Zamboanga City. Entire Zamboanga City, todo mga jóvenes de Zamboanga. Yan junto-junto. Patita kita min el baga, CSMU. Yan. Together with the YFC. Correct? So, Central Vicariate versus Western Vicariate versus Eastern Vicariate. Central. So, Central na. Yakabaya yung agar naman. Sorry ha. So, lahat-lahat po, ha? Correct. So, this time, ladies and gentlemen, we will watch kung anong magaganap dito ngayon sa CRISTOLYMPICS. Kung el ASEAN ng trending ara, mas trending sa nationwide. Correct? So, mga karakter to the world, let's enjoy the moment. Wow! Yes, araw mga karakter to the world, tapos na kita mira, el magawego de jóvenes, el baga CRISTOLYMPICS sila talaman, no? Siyempre, I am one of the part of the jóvenes de San Ignacio tamin antes. Pero sa takita min iyo entra mga no. So, siyempre kita mga bisita, estaba na Central Vicariate, correct. Araw tamira kita, todo kayo enjoy mga bata, no? Maski yung tairi, okay lang. Kay parte daw kayo sinadatot mga problema. Correct? Kay ang problema sila kay nuay daw raspa ko ng bambu. Pagilaya po ni napuit na puwerko. Kung nuay raspa ko ng bambu. Patalaya. SL1, nabalatan tagobuar. Oh, yakambia ko ng Aro yakambia sila ka ng bambu. Yes, mga karakilo to the world. For the first time, mira ustedes tan tag of war, bambu el tausa. Correct? Aki lang sila Zamboanga mga karakil hindi tahala. Tampos, posh. Ganon, no? Por eso taperde kami. Kay word al magagwego. Cover for the first time, mga karakil to the world. Aki lang to pwede mira, el kadang-kadang el paya na kabesa. May lang kayo pwede sa ako, ma'am. Pero, but anyways, we are so happy and enjoy. It's about the competition of colors. Siyempre, koloro perde. Char lang. Competition of colors. We have red, blue, yellow, and green. Green represent the East Coast. Akal mga Kuruan, Vitali, mga alaparte ni East. And then the red represent the West Coast, like Ayala, Labuan, mga karayto mo, achar lang. Mga aliparte, sinunog by Leo Francisco, and of course, Central Vicariate, the blue. Correct. Mira ka, na blue pala, na blue kaya din manadagat mareng, and of course, na yellow tamin kami, Central tamin and pwede tamin na yellow, CFM Youth and YFC. Taga sila, mga So, amo sa mga social na group. Yes, mga karakadol to the world, and together with me is Kuya Dodong Sokor. One of the pioneer kami ng mga jóvenes de San Ignacio na tatuan. And taki ala ta support maskin
Kay Kere kami lihuga volleyball. Yes, say hi to Dong. Hi. Pantaan nyo to na youth? 2 decades na. Ano, 2 decades, kabi 20 years. So, mga karagay sa naman. Bembieha, ya ganigid atong Sister Raka. And takita min si Gian. Hi. And of course, si Gerald L. Antes coordinator tamin de Jovenes de San Ignacio. Oh, yung coordinator po tayo na. De Jovenes de San Ignacio antes, no si Gerald. After LEO ata yakeda, or si Albert. No, Albert pa pala. Si Albert Capino. Albert ka, no? Uy, kay Magdes. Yes, and so we are happy kasi excited na kami. Waiting na lang kami mga karakadol to the world para man-start pageant. Oo, chinigat sila arap ang pageant. Pinsaba ka mo, LC Games lang ano ara. Pati El Zamboanga kami miyembro na Jovenes de San Ignacio na hasta ara hindi pa tanggro. Oo. Sabi yung sagang lang gat tanggro ga este. Oo. Yes, ang taki si na Michael. Say hi ba ni Kianay kay parang LD aton participants ara na CRISTOLYMPICS. Michael, kasi ito pwede abla LD aton event na ya-attend to este baga tiempo. Happy, pero cansado kay boobs. Pero enjoy too. So, ara lang ba siya sosede na entire life na Chene CRISTOLYMPICS aki na Zamboanga? Para kumigo ara lang for the first time na. Pero nasabi lang kita ko na past few years. Wow. Hindi, aki antes kami, nuway taman kami ang sina Pagka mga CRISTOLYMPICS. Pero so, I think it's the first time. So, congratulations, sana. In love abay daw to? Kung ganito in love, in love po hindi. Tasabi yung kung tampamparan mo, takidalargo al sadgang. Char lang. Bye-bye. Bye, Ben. Today we are here at the Sports Fest of Archdiocesan. Correct. Oh, any message for the young people in Zamboanga? Go. Kasi Youth Peace Weaver Award. Sige na. Message lang sa lahat ng mga hindi pa involved sa Jovenes. I'm inviting you all to participate kasi we are having a great time dito and we want also to invite you na to experience also kung ano yung na-experience namin. Yeah. As we are closing the year of the youth, we are here together to unite everyone from the different parish youth ministries from the Archdiocesan, to celebrate the gift of youth. For those of you who are not yet a member, please approach your parish youth coordinators. We have parish coordinators in your parishes, and I hope that you will also enjoy what you're enjoying right now. The gift of being young is a blessing, and our goal in life is to be a blessing to others. I hope na ustedes también man-join ustedes na Dioceses, mga-youth, na Dioceses, mga parokya, para man junto-junto kita aquí na celebrasyon del amor del Dios para kanado. Muchas gracias.
I'm John Bob P. Larumisi, 20 years old, from Transparent Real Youth. Let your hope keep you joyful and be patient in your troubles and pray at all times. Romans 12:12. I am Joyce Rico, 23, and I believe that with God, nothing is impossible. And I'm Charles Ferguson, 16 years old. When life gets too hard to stand, kneel down and pray. Representing Central Big Area. Yan, and actually mga karakano to the world and hasta akiya lang kita and aton yakabaya, siya kita mga ganadores. Congratulations to all our winners, correct? So, mga jóvenes de Zamboanga, el mga todo jóvenes na participa, muchísimas gracias. Y el mga jóvenes na akal hindi pa aktibo na mga church, na mga parishes di ila, pwede kita anda na para sa active daton mga cuerpo sa mga tiempo. Kay sabi ama dos ustedes na hindi lang kita permi na mga computers, mga dota, mga todo eh. Dapat active taman kita daton spiritual life, mang-grow taman con el Señor. So, karakano to the world. And yo si Dora sa Zamboanga, el permi ko na salita habla that you cannot depend to anyone else your happiness because you alone you can bring happiness on your own. Bye!